Sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika rezeki yang banyak, rezeki yang berkah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu man nara'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hawdaka safil mubarak wirduna ya awman nusyuri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam berkat majelis ini ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah alaika marhaban ma ra'ayna al-'isa halat marhaban bi sura illa ilaika marhaban marhaban ya saudara kami yang belum sholat ya Allah berikan hidayah kepada mereka untuk sholat ya Allah abad jaddal husaini marhaban wal ghamamah qad adallat marhaban wal mala sallu alaika marhaban marhaban ya Allah jadikan anak dan kandungannya sehat walafiat wala balwa ya Allah jaddal husaini faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir
بالهادي محمد يا الله وصلاة الله إذا غشى عند تحرير صدوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا صل وسلم وبارك يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله